batayi banje abarunzi ningashi abakundwa abakukira kufollowing abo kukira kutu following am kutugwitu ogobwa Apex TV muka subscribing muka liking kandi muka sharing nimba kunda mnonga nkaburijo Irene Bubu nagaruka of course no tumanya mu quarantine age nibinje bitushanjiremo nibinje biturkwegamo nibinje bitukugenda yade turiyo mu lockdown etakutwikiriza kugira icyo twakora cona in terms of business konka kandi ebindi nka family issues ntuzikola hakuba numwe turiyo muka taruhanda kuturi so banywani banje abumukira kunda mnonga izoberi ningashi obwire nkobu hariho akushanga ngo abantu embagira konka kandi hona mazima no tugambira hari rukundo twine nakahunga ko kuriya twine nabihimba byo kuriya mwenu mazima oshanga ngo muntu nakujata hata acharenga konka mazima nikugambira jamazima ningashina ninkuhaburamu ninkugira ngo yekumira muka yawe iwe no mushija wawe iwe nabana bawe mugiro kumwahwerana nakunde bra kugira ngo kati bwe wudde obache kisera esente yo mucyale kwati bweko namazima kubana nyindi konkukirebo kwe konka abame bitu sometimes obwire nkobo mbagumira mnonga haza ninkushaba ngo mucyara mutahi wanje reka cetegereze akuba arobo kushesho mwama katandika kufutera nkamasimu akatera nkamutahi akamujya taza bambe innocent na ninkushaba ngweri izobo nyambise mitwaro nkebre mitwaro nkeshatu okashango mwama ryasimu nateresimu nayishengereza konkito abacharo of course ntubata kuchimanya aho kuza kuri jero mirimo ya wachera no simura no tebekanisa uri yo muntebe zawe no hinduro butimba uri yo mukabada no simure kopo no simure so one so ochisha umshango mchenje tukonkashi tukatine food irizo batwaza kurya chi so omushisha gezo kushoborera akugira ati nanyo ninterera mnyano wanje innocent ngweri izoba ntere mitwaro nketano ejiro yatuga nataka chereze mukano mwachira oti imagine nkahati nkiwora umushija chi kushanga haturya hatutine cyo kurya hati nokora cinkaha omwimusiya na hakitanda otandiko butere pero yejugutore banka kuriyo joto jendo tinkiwo mbwe no umushija kino nyamba cyo ine mugasho no please nanisha bangu twetu wari umuryeje ejembera neza kwaho ntumangura hango udukushaba naza kutwikiriza ejembera nehwaho so omwami in case kuyakuba ryo mu situation kejo omucyara okamhandura nanisha bangu ovurizane nawe mushitame kwa reya kujya ngo yaterera munywani we yamujyanga utayine ka sente kandi ubwira bwinja abacyara cyakushango ina ka sente kawe ke kikazi so waweza kuichirizana nawe ningashimuka understandingana akasenta ko niwe no basaka kwataho hataruho kahunga gendo gure kire akahunga nje nshakari mushija naza kushobora bo hino kuba kushobora ranga hino kuyaba kozire bakashobora bakatetenkanya abana nje nshakaruka shanga baryo mugato kashanga baryo mate nanisha bamazima muri yo bobwire bwa quarantine ningashobora quarantine mutugiro kugomisiriza abacyara let's play hard kunkwe byona nimba kunda mnonga kandi taruho umuntu wena ari kwikirizwa kuzumuka yawe akatandika kugambira ibigambo bwire ngo urwanirire yawe urwanirira abana bawe urwanirira umushija wawe niwo murwanirira hiyarariho riya kujata hati nawo kabiri hatabashija nibepanka so ubwire nubwo mazima tubecumwe tukwatanisize hamwe kwatanisa n'umwami wawe akubatarundije wora kwatanise nawe eco nyina chuka otherwise nasigala Irene Bubu nkaburijo ntongere kubahabura quarantine okuturagira be mutino businje kandi tukabasa kuba bahanguza amwizene rya Yesu Kristo nkamawe amen abetu munywano wanje oye kumira Apex TV kuteyo mukahumuro kitwaka kandi nyongera na mnonga no gumiza muno muramwogwe ndukugamba mnonga ahashongeje yamaka akwa tujire kwetu uratu washanga ngwa police hate mshangwe kusinga yo ne yamaka so omshija mutahi wanje niwe ishamaka iwo shitamiraho abana bawo baryaho mucyara wawe baryaho mutakateka munagwero bajuru mwe rwabacyara konka kandi nitwa bashija twaza kwehandoringa tuta umbwire ngo abacyara bitu twabatwariza bata abana bitu twabatwariza bata ntumango bwire bunja bashija no mucera kurabaho mucera muza kupambana aba umushija yatarho ekamazima nebetarho so okane ko kire ni wocere hino hirize kunjira kunshezi ati obu nubwo bwire ndebo mukazi wanje
omukazi oturana imuka kare na itero makeup naza kora ati nanyo bwo bwire ndebe obanye no mukazi omubi ninganye no mukazi omurungi abetu bene bayiro abashisha batahi banje nimwe twaza kora tutatwaza kutwaza tuta kuri hangu quarantine twagiruga muje niwo mucara yayine cyari kora gire cyo wamuyambaho utakazaho niwo kushitama because nyoni mangwe ngari ibiri no kunabisana gire cyo wayambaho niwe nabisaha abana bacu habyara gire kwa aho no kutandikira kureba ngo ryaza kurenga nahaza kuba urukundo tukobona tamazima naza kuba urukundo ushange bwira umucara na wari free taruhire kugira ngo emirimo yamurusya akuba kuwa abantu kuyandasimura ninga na yera kandi woringa hariya umutishembu zininga shomutishembo ko ni wori kugire bwakora mwana kwegambo shange ngo family era happy buri umwe nayenda kurikiza mutayi wicara kugamba abashija bitunanisha bumwe n'umutsasire nito quarantine je mugire mwatukorana kabacara kwantu enda happiness buri umucara we na hari nanda happiness nando kushemerwa nando kubaje kugira ngo ubwaza kwira iworo kucenga ubwaza kwira embere berinunji mazima nimbakunda munonga kandi nimbendeza lockdown nunji etari mu kurwana etari mu kwitana etari mu kwemangurana nimbendeze birungi byonga omurye bibyona izina rya mukama witu Yesu Kristo wabora hamwe nawe tine buzima zimbecero kurema nimbakunda munonga.